Ki Sautili ki seng bhalang ba paukmat ka jala ka KSU FKJGP HNAF bat ka RBF ha ka step si baar ka lahiar ban jurib ya ka jingpentre ya ka entry point ha omling ban bud dien ya ka jingong umtirang ba ban pendap no tang hapo nripus ngi kaya hap ne ki nong yalam kitei ki seng ki baldon langru ki kentup nadu presiden ka KSU samla lambok starwell marngar presiden ke FKJGP ba wel ba rani general secretary ke HNAF ba sadon bla presiden ke RBF ba bipol thankyo bat kentup kinong ilam na ka district ba kentup iba federal ka kamni presiden ka KSU general secretary ka FKJP ba lui starling do presiden ke HNAF ba Marcus Martin bat kentup giwe kinong ilam na ka district bat na ka central body kumbala pen pau do presiden ka KSU samla lambok starwell marngar bat presiden ke FKJGP ba wel ba rani kadaw ka penlong iki ban hiar jurib ya ka entry kadai halo ka nongrim ban bud die ni ki jingkular mutirang ba batang sumi ubnai no pra arajar arpo ka sarkar kan pentrei no ya ka ka khardap na kaliang kisau seng kila dawaru na ka sarkar bakan pentrei kam no ka ILP kumba na kaliang ki MLA jong baro kin ribongut kila dep ban pas di ka resolution Asmi lawan ya kawan pelong ka jurip kena jaga akaba ban sasna ya kata drop bandung bani kalkulasi ya beri kawan sabar sebuah kelajmi bat kali ke entry kedai sebentar jom ke bunuh ka maintenance dan safety ski ak jong asno marja kali ini lagi bakam gaya kumba mitir ba jong ka harjala pada pular dan size kita hai kubur pai ba jom jala ba kena cekah untuk kursi itu kolong matang ke kam raya isna sistem ko sini kumpul abu target dagu mitir ba mereka kam raya ngiru ni mi ganti ba ya kai ba keserta kelabu dan lan kursi ngam kata bat ni bat ni don ke jingkerman ba tahu gunai no pra basu sedang ju gunai no pra kelak bende ki ar lai tarik ngit kena ke drop sedang mereka mo andai kawai ngaku ban keren khidmat tolong ba kajingwan ta kasing ini andai tang bengiwan berjurup ni cakap kadairu sebentar ka kerbo kajumi sakaserta dia akabala jan sistem penting kasukar jala kelapas ka susun bagi terikam ka dia tet bro ba haji nisa mas depas ka resolution tu nak kalian di kisau sek imla shamla shong pisti la perlu ngejini lang pa tetap fair dan free terap ada juga kena dari penopra atau senam balik rai sujarang khatno kawan no kaklam im shamlayo shu ya kaban belum dijingi thi ta belum democratic movement dijungi ni hap banja dan kejingi snow tilang bat sarkar ha dijingi kun persa jing kaklam ni virus pula sedang ban sar pok kedra jingi bat jadi pongut mesin beri wasim di ni sotu hukum kita gaya dipat ba jong jalan kita tak kamai gaji ada jing khangdam lagi dibenai itu por kamdai ke besok minyak ke ipat kunti ndai mi persang banyak kunti bejai bat diwan ta kasni kalau sebentar kejing teng kejungi bat hak sekar jalan seborok untuk pungut di baladan ti batrai itu resolution bagi di melong agresif banikit jengkhang no lagi ba wile penyo no ka Amit Shah kesana berlai uang ba kilit celebrate Christmas fast sawan tal ajan wan sesuai Christmas ajan peliang sesuai number kemai yang kita resolution tu empat ini tu bidan atli resolution bang sekal jelah kelapa barang kong kelapa na kong suai yakin kasih bagai bendung no kredit mokra resolution dari India kabar kelapa ya resolution ba kasarkar India kan penterikam jika LP pok jelah jungi kum bakala ai ka jala Manipur ndai lai kam jala Manipur mar kala ai kan jing yu ka jala yang ingat ba ka sarkar jala kan sim lag jong ka benta ban penti kena ba ka sarkar India ka ban ai ka alpi ko jala om tang kata kamput tang ta kasni na kalian di sausen kan kat berhun sen balang ti po relum garo buju trela adu utak singi saya terter kita kejumuk kasih kuman itu ni ban pensio ba sarkar India kali masyak skor rejung jenam bat rejung unut ba jela kata kalong ban menteri kam modal ILP ko jela ILP ke menteri kam no ko jela mengiyakan sepangka ILP ko khadu hi ILP ka benok ki entry ini kalong ko belum kumbak ni angnut ba kata an ko ba ba jela angnut kata ke ulang ko jela di
hakum ke dek ma kerwo ke basai ba nagaliang jumi ki sauseng tolong khamtam ya ke sarkar India akapor bini yaki bandawa ke ALP basusi tolong iwan ra ke CEB mentah ke kelak khamtam ya ke CER bidang yang skam ju ke nongram tolong nenam priang po ke jat de go jungi po ke jala bat kongsan kai bini kuak bat ai buat sarkar dia tolong di angnut di ALP om je kasi Himkuat kita ki peraniam jungki doong basale bench po Bangladesh, Afghanistan, Pakistan tertet kini mendu makin madu hasnam po adalah ini. Kat ni la cak jenjal pun kejat kendriu. Ia sedang banlong minority itu jong kejala sakat nu bidang la berduk ki nongwe no ar ban po kejala jing. Tahalor kita kan ngrem ni kuat ama di an kan kita ki mekanisme kamtam IB kerim terkam mador po kejala jing. Kibobon ikran ni kisngi kamtam ya jinglong jeman po kajat kendeu jungi ki ong bakal jat kendeu jungi kalong persya aja kinon tribal komdei tribal jumlo kalong bi anu la dangi dawa ki makresem ban patri kampo adalah jungi ndai ka terwo ka jungi kalong jam kam ki an kalong di boskam bayada junong ko pang ka jat kendeu jungi ni kisngi banwan sa organize kui pat program di baya long ko ganti bajai tolong ko message nagaliang jungi pun sang balang sekarang dia bangi anglut di KLP mereka. Kalau perskem ya KLP, no, balik perskem KLP, adian bakal ada ban pas ya ke Citizenship Amendment Act, bakal ngak ke Parlimen. Ke Manipur ada gawin ke state ke biaki ban yadai ke siya ban penterkam Manipur. Ke Government of India ke ada KLP ke Manipur. Ke padi pak KLP kan yadai ke. Mut ke Government of India itu lagi ke perskem, bak KLP kan yadai ke jadi ujuki. Kan yadai ke jimbun pat ke joki nak jingwan kerjap jingkui pat gibriu ka ke LP bersifat ya ke Manipur. Tekmut balik balik ke Government of India ka treat with a different mut dakawai pat kalkom treat yani kami kalia bat ya ke Manipur. Kai ke jingi phe jingi bat ke Manipur. Tapi tega jing perskam ya ka LP ban yadai ke jibriu ke Government of India ka perskam dei menurut Government of India ka agree kata limba ke jing ya ka LP ya ke Manipur. Tapi tengi mentah Yong yang sarkar India ba nyirni ko ay LP banida lani ban protect ya kerja berlejong. Tingi ko ba sarkar India kan consider kerki ekni. Kami ke jingkran nau deputy chief minister bat ka kabinet ke jong ba man bangile chidali njukrat ban kran ka LP. Tingi ko ban tepar ka sarkar India ka sngap naim ke jingkran ke jong ti ba man ka puar bangile chipodali. Ka sngap nam ka khengkor nem. Nei ka long bolong kembang mana ba long bolong macam senam na kong kili Christmas. Kasim serius nem ya kajing keren jogi minister gitu ni. Tengah ngiyip kani ko bay kolong ba. Lara ka sarkar India kamburam ya kajing keren jogi minister. Ndu syuk tang jogi sang malang. Kani minta kamarai syuk ka minta hangi keladi ka has become a prestige keladi ka prestige issue deh. Namar la dai kinong mat ki minister jogi ki balakren him singap te kapulong tadi ka prestige issue ni dunia nyapan kan kawara gi go problem ni. Ini matang nyapan kan balik himburam ki romi kmat jogi. Balik himburam yu chief minister deputy chief minister jogi ki bang bangi kran man balik dali. Di balik sarkar India kamburam nalor kidarlang apa ka India government. Jadi bon buram. Jadi bon respect mentang la jai benyo asako ka Christmas. Tidak pun dua di KLP ini. Bangila banyadai lagi. Nang tak kani ka jing wara ka jingwan inspection jogi kan di ka cekah ni ka di holor ka entry exit ka ba buno apa kemar si bang mene. Ni ko apa sarkar kamdei tangani. Pekani mentang yak sandra ngadu arjar kan rio hadu mentang. Kanu snem saus snem. Tanggawai yeng. Semua ini yeng kanun pulut kanun polak ini yeng. To berkat di saus snem datang ini. Dementa kitu ki bai ki berang sa lanu kindam. Atia beri spot jantel setai. Kitu ki priority bengiong spot garawels. Ki badan ka priority list lanun dam. Atun simpor sa saus snem bai. Larang yong khat pratali kitu na ka priority list ada ngambakla. Te sausen khatra nang kono kusnan tumur patanggi kunjungi pada pi ni ko abani ni sincerity jong government belingi wanang ni marnir ni ko abani sincerity jong government bakal sincere na kata gigi ko agni nalor ba mensuala plan na to building ka isir khai kono kukur ko poi to building mentala wan chika level jong ni gi ka ba pulai ini purwur la building na kinar la punyang kaki to kamile fine dangi ko bakal kani ka di benda narap lahir to level jong ni ka building to manong kalau cheap mah kan compare ketika original plan juga government, jadi kan ni mentah lesini kuat begini kan deploy, macam apa istilah kamdang sini kalau sini beli, dengan impact yang dikatakan rupus ni juga sarkar, but kalau kerana sah ini message to the government, balada ka government
kamburam mi kaktir na jong kepala keren bah pon rupus ni pendat ni ruat hari ni nemburam ni ni anak jong kanti mengimbat si ngimla ban supet ngimla ban su apsa marteng teng pi ngini tu kalau poi kapor ke ba warni dalam sambalang ila thaj ban keren ni gini gisu kaju tentang langsung tentang perkat langsung tekani di message government ada pimburam mi kaktir na jong kapa bilang pon rupus ni pendat ni anak jong kanti but nasi akad kendai terik ru min pelong ikasit nemen susun akad kendai terik mentau benai min pelong ikasit nemen susun bandawa ban pen klan ban pen kemau yang ia ka jingi ki ban ni kwa ka MP nanta ban pen kemau ko sarkar ba ni kwa ba kamdai tang gani yang ni hukum ni di priority baro di ban sedang no di priority list baro di bari entry exit point dai ban sedang no nanta ban yang akan ngrimba ni persya ia ka si ni namla ban pediang dalil hadu mata horkit hardang ninam pediang ia ka citizenship amendment act kapalawan ni apa kari India ka jungi aga jela ka jungi ninam pediang